O mea ke mai kaua. E mua sau whaupunga le whapea e maangaia e fia iai. Ai koe saurula e kōle si vaenga leia e fōringa mai e kau whaaleanga. O lo inga rar ka lolo le vaenga siri o nga kele e kalangoa. O lesi o vaenga o vaeku le supa leile wa makanga sa waingu spepa Australia. Sa waingu spepa lea le APC Pacific. O ngisi sa fast mai la makanga. O skasi kuskala sa fast mai la makanga. Au mo kwali liu fo ilau mai ka wak. O mka upu le ba lele. O ke koe fia fo ilawa e kilo i issues la po lava o lo koe kiki lava loke e so uma. Nga uma le fongo le so waleile lenke ngei. Au vai akua o koe a mai fo ilunga e kula epa, fong koe, ia ma leale le pule. Issues e fia kere karongo e fafa ere mwhenkarongo nge kore palmengi. Au issues nge piko siri o nga mamafa, ma kere e karongoa, mua o ka lolo. E le mtiso la ko nga fesiri kongo le palmengi ka lolo. Au ke fai aku o le kele o whengenge o ko mengi ma whaopunga a mese foi ia le whaaleanga inga o le anga ruenga le leisa whaia le e whengange e whainga malo. O mea ke mai kaua. E mua sau whaopunga le whapea e maangaia e fia iai. Ai koe saurula e kōle si vaenga leia e fōringa mai e kau whaaleanga. O lo inga rar ka lolo le vaenga siri o nga kele e kalangoa. O lesi o vaenga o vaeku le supa leile wa makanga sa waingu spepa Australia. Sa waingu spepa lea le APC Pacific. O ngisi sa fast mai la makanga. O skasi kuskala sa fast mai la makanga. Au mo kwali liu fo ilau mai ka wak. O mka upu le ba lele. Skamila kako o mka upu nga. O lesi mka upu le lau lunga pe lau whaalongo ma ili vai aso ako nge ma vaso ke nge o mka upu le a sa whaka ma lako sifuru milionga. Mo ko foi on ka upunga wo mo fa ma blama o kere ko fi kar ngo ngam ka upu mo wo fungi wo fa ma ko ma lau mangingo o sfulu milionga la bala ko ia mo sa faka o fa ko vai ngai wo sa po le afe le baru afe mo kupu ia le sa ile la makanga la wo lungo le se lau se fulu afe se lau fa iba ele ia ka ia wo fungi wo entairo po ka nga mawanga se vai ngole o sfulu milionga. La foi mangingo fa malmanga. Mo ila ko e kuskupe e kau o nga palengi le vai kuskupe ma fanga mai pe fangau o IDs la yai wa isi menga le foringa mai lenga mo mai le kanga ben ka funga e bakule le ID e ngoa longo ka wanga kusa ID o le bank ID o le ka vale ia polala si ya pe pa fa mangi ai oi. La fo foi la kolmenga memorandum of understanding ia pose vaenga fulele kau o nga fai ngai pa foi ngofie nga ave kupe e ma fai la ka ko kasi o nga ave ei kupe ka ko kasi kau los furu fa nga kai o nga me uma lava e se kaimi e kelesi nga kaimi ka fa sa o ma fai nga ia wangi ni yo kupe ngai lima se ia ba be fo se vai nga fai on ko fo mai le fai kionga le fai nga malo mo ki ngola bala ir kupe wo mo fai lo len ba le kupe ale process e uma mai nga sau i le mkanga ngo kupe o kika ia IDs me fa penga ia fo kam fai la ile ngo i banks ia le kupe le fai ngai longo winga la o le ka ki ro polisi fa ongo vai aso fo kam amakala ia le onga fa mau ko nga lenga ya ala wo ir ko pe mala o manga ile forfolanga foi o lo ya il se lengi le o si umu ku sa mala fa longo ile foi nga ngel kala le al pal mi el fongo ele la vesi umu le suru milionga le o lo ya ite o le kal sanga ese mai le foi nga nge mo si umu o le ki kilo por fa por lima milionga e fa le 5 milionga le e ese la le claim ia po se karo sanga o le vaenga le mo kupe mo si umu
wala ngal ke ba ko fa mai ya o fa mai ave umar fu milio nga ya sa faka a fo fa mai ave mer kupele ba nga mo si umule ai o se fu milio nga la ve su milio nga sa faka a lo nga duel malo mo se claim mo si ya ba nga nga e fa lo mun mai ya mai o la lava e fai pule lo e fai pule si lo e fai pule sa la e le fa la kamai fa nga palo ka sa faka ia o inga e fa mo kuai o so kanga nga o ke le se le va ngi e o kan ka o kan ka o le malo ma kanga nga malo ai ka ngo fai pule o le la wala sa nga ma fai ngo fie ma le ba ver nga o fai pule lo ye ia fa mkala nga ngi me ia makali va ngala ule mamla ma fai pule ia ngala fai pule su e merkali mo ko ale ke va ko ingi si wole kanga ngo o funga o kupe le ministry o kupe ministry of treasury o isi wola val pale mia ia ai fai ulola ile o fola le mile ka fa le anga ma se ko lava o le process o kan ka sa faka la ko fai pule po la ko sui ia nga foi fon fa vai o la ko ngai mo mua ia o la ko ngai fa so kanga malo mala ko lon me lo kup ia ka ko le ele kumaro safaka ia o sai ele se menga ka ko va ku ke le ngoi le afianga o ka le safaka mai le ngi kumaro safaka o le so lo bua mo ka la bua ele fa la ngai ngol malo ka pule ala la mangingo la va ia forsanga al malo o le si on ka pule o ke va ko o meio le overdraft ia po ku pe vanga ia kalo sanga i kumalo e kai mingo kalo ngoi pi mara banga le ngoi kumalo ale ke ba kule mele mai e lima kasi kumalo ele lima kasi kumalo banga ngare kumalo la ko nga fa la ko overdraft ya menga mela ba ko kumalo la ko ai ko mo ko foi e sa overdraft e se le long aya e me fai nga kalo sanga e fai le overdraft mo nga luenga ke o ese me fa le kong mai ala ye le banga le ele ai la se pasenge kongi pe afa pe ke le fa nga overdraft overdraft ala ka kia mai afi fa nga ma nga vo fa nga ingar ku pe overdraft o nga kongi la ia le interest rate pe nga fa nga ai le se overdraft le nga va kwa alu a ko fa fo me fa penga e o nga fa pisisi nga nga a me se ku pe nge involve ku pe kele kupe kele de vika ko karongo pa wan mele nga fai kam fai min sky fai ole ave lango e fai mo fie o nga fai overdraft ai kumaro nge ongo epe ongo e kumaro ngo para ka pa nga ya manga ai si kumaro la ngola ko ai pau yo o le si isu nga sa kele ole va fo le nga le lo su milion le sa fai ele de fiongo fo min sky ya olo lenga fa kau ya pe ko do milionga ma ngo lu su milionga kasi ngam ka opule fo e kele la nga nga ya de kau fa leanga mar kau fa se om ka opu uma on fa ma malama el palmier con el palmengi o me fo le o fo le loko fo pa kilo ki ko ki ya kuse ka o le ba le lu su milionga le fa ki o inga kaimingi marca o mala vale foi ki ave le lusu kasi milionga le ngalwa aka ko ba aila i project si elo o le vale nga mai nga le lusu milionga ai ma fai on ko fa ka em fai foi le foi palmia em fai foi nga so si e renti ai e fa nga ko mo mai ku per malo lo ngo ngol vale mo e ke le ku pe wan wai ai ai le ke le avangoa em fai ko mo mo ku pe ese se mala mala vale le nga ro ka ko lusu kasi milion le ma se menga bo mai leng fa mai po o leng sa ngo fo fa mai pe se mala fa ku nga kai fa wangi fo le fa fo nga la ku o le si va nga le ka ngo ke le o mo fo ma fa ma ma o vai la a wole fa nga fa mai ya kau pe fo ringa mai o fo nga o fare mai po fare kala mai e always lava e maua ia vai ele sioki fale nga va nga ka ko fare mai ara fing fam kala mai pan mi me alenga sioki ai a fai ele sioki fare kala mai langa lai fa nga le ma fa keke ma monitor ma stock take ia menga inga ia lava ia lako
lako stock ma supply e se la mai mele ngo ko whanau ke whan mai i kako im kokua o le babe nga leo whala au kufafua ave fua expire kia ia mai faulinga mai ele ai se stock take po se mea whai ei o nga maua i la koro ave whala au nge ia ai o mka upu lau ronga ba wha popolo e mka upu nubule nga oso mai nge wasa o mga ele kaunga mai mka upu la kapi wa kele au kami pe faulinga mai ele kalngoi ngangi la kapi kongol palmengi o nga e se ale yungi la kapi la kope kelo kami ma vai a le oso mai kongole la o le whanga ngale o le whangol palmengi nge ia le lango ba ku le kau vesi mai ele fongo la ali uma le fongo la uma lava le fongo e kau vesi mai ngo o mai ka apule la kapi ia ai o le mele ka we ke e mai vai nga ye fiku nga le lua me ele isiringia ele ku angai i kongol palming o ka lolo mal overdraft ai o ke fio ola si peseka ko mbalo longa se isu e mai o le mele o ke fia ri o ke fia kal ngoinga ka apule le ba lele onga o leo ba kula sa balele mangei wa pau lava vai ele o interest lava ko ngai fa fo i meio polo keki o meio o fungo ele ke langi meo ka wa ko o la mai meio la kapi o fungo o vai ma le va me penga e kasian mela o ba kule ka wa ngai mai kanga o ka ko ba lele aku ngai fa fo wa fo ile ke ala ko ka ko pro ke ki mela fai wa me o kupe la o manga ngai kongo pa ke ki mo manga lo ke ai or ka u va lele le la ba ku le la ka kilo ia yang nge australia mo sila ia interest por la me sa mo fa ka ko ba lele